David Shamparang ni chan thin hun in hlau ru su hlau ti khasela chu bia te chu papa Solomon zong ne anatlak pi ve chu anatlak pi ve nak chu mi phim le mi ru kong in lang tala chu te chu tutana phone ka du mi si hina zum tun ha aru mi chu silo in afim mi non kan ngai khonak ding cha he bia te he kar thla mi si bia te kar phone chu zaitinda ti sia chun mi sut ni chu ru nak hlong kha lang te le azar in ton ti se ka chun nak bia zar kan ti mi chu he ka mi pakhat ni puan kan fen ai mi zong he in chung te chha ko a chun tha ko ha sinaten eleng le thil zal naka wazal in mi bia te mu oka zal te na khi mi hrut nin chu si tikha bible ni fyang te kan chim mi sila cha chun kan ni chu azar mi tu kha siloin athu phet mi afim mi nun tu kan ngi khona thil zai popo kha athu phet kho tu kan si khona ha thiang thara khri thara atin chau mi le angi tu kan si ya zong khai thei silo azar mi silo ya athu mi kan si kha cheu na ha boi pa ne athai tho kan chau pe ram ko se dan ga phone du me chu si Solomon Shamparang ni apa David phone ni kha ra thau khang ve or thau khan na ga afim mi kha alang te re asu mi zong kha lang ta afim mi ne cha thir zai po kha athu phet ati mi hrut ni chun asu na kha azar te tu cha ru kan ti mi chu David Shamparang ne ar chim ban tu te in thin hun in te na ki mi hrut nun si chu kan ru nak te kha azar mi si ti lo ne athu phen kho tu ka si kho chu na ha boi pa ne athai tho kan chho pe ram ko se an di lak cha boi pa si ne ara mi dai na ram ko se Yesu min ne ram ko se amen